Tänu Jeesusele. Jumala teenistusega peale ja me teeme seda meie issanda Jeesuse Kristuse nimel. Ma võtan võib-olla selle tele. Ma võtan selle. Las see jääb siis lauluks. Marko? Ma võtan teise. Nii. Tänu Jeesusele. Olete siin? No nii. Tead, mis teeme? Anname üksteisele üks selline õnnistagu aplaus. Teeme sellise asja. Ma mõtlesin niimoodi, et meil on täna külas Ukraina kogudus ja mõtlesin, et teeme kohe eraldi Ukraina kogudusele sellise õnnistagu aplausiga. Mõtlesin, et teeme igale ühele lihtsalt üks õnnistagu aplaus. Fantastiline, tore on see, et sa oled siin. No nüüd täna ei saa küll keegi vabandada, et jäin hiljaks. Siin mõnigi oli juba tund aega varem kohal. Aga ma ei tea, mis nende hilinetega siis saab täna igastahes. Ma saan aru, et Ukraina kogudus, et te olete ikka korrektsed, inimesed on õigel ajal kohal, aga meil veel siin tavaline asi on see, et ülistus algab peale, siis rahvas koguneb. No niimoodi, siis peaksime kiiremini peale hakkama. Aga ma loeksin alustuseks Jumala sõna ja ma loen teile täna sellisest raamatust nagu Saalomoni tarkuse raamat. Igas piiblis seda ei ole, nimelt need on siis apokrüfid. Ja see on selline huvitav lugemine. Ma ei tea, paljudel teist on apokrüfid olemas piiblis. Mõningatel on ju. Aga apokrüfides. Ja ma loen teile Saalomoni tarkuse raamat. Ma ei tea, seal peaks, kas on olemas või? Pane korra sisse, vaata. Saalomoni tarkuse raamat. Ei ole. No siis lihtsalt kuulame. Teate, millest usk tuleb? Ja kus kohast kuuldu tuleb? Jaa, tänu Jeesusele. Kahjuks meil ei ole praegu tõlki saabunud millegi pärast ka. Enne arvas võib-olla, et üks tund tuleb edasi keerata, aga ta peaks saabuma iga hetk ka. Aga ma loen Saalomoni tarkuse raamatust teile siit mõne kirjakoha. Kuula seda, Jumala sõna. Ma usun, et siin on nii mõndagi huvitavat. See ei ole küll läbinud piibli kaanonit, kuigi ma tean, et katoliku kirikus kasutatakse seda. Aga siin on siis Jumala sõna. Sest kõik inimesed olid ju loomu poolest tühised, neil puudus Jumala tunnetus ja nähtavaist heategudest. Ma pean abivahendid panema ette, siis on natukene lihtsam. Loeme uuesti. Oled sa kohal? Raputa oma naabrit, küsi, oled sa kohal? Olen siin. Su allikal, on ju, oleme siin. Sest kõik inimesed olid ju loomu poolest tühised. Neil puudus Jumala tunnetus ja nähtavasti heategudest ei osanud nad ära tunda teda, kes on. Ütle koos minuga, kes on. Amen. Kes on, kes oli, kes tuleb. Amen. Ahah. У нас здесь переводчик N. Ma ei tea, kus ennast, need on siin üle saali laiali praegu, aga кто-нибудь как этот, нуждается перевод? Кто? Tule siia, näiteks istu siia. Näed, seal on üks tool. Может быть, он туда. И так ta может переводить. Minu vene keel on väga vaene. Aga ma üritan hakkama saada. Perevotšik N. Niimoodi. Loeme siis uuesti Saalomoni tarkuse raamatust, apokrüfidest, sest kõik inimesed olid ju loomu poolest tühised. Üks koht huvitav ütleb, Hiobi raamatus ütleb niimoodi, nad järgnesid tühjusele ja nad said tühiseks. Ja eks see olukord räägib siin praegu sellest hetkest, kus rahvas oli, Aadam oli teinud juba pattu ja rahvas oli taganenud Jumalast. Järgnesid tühjusele ja said tühiseks. Neil puudus Jumala tunnetus ja nähtavasti heategudest ei osanud nad ära tunda teda, kes on. Tegude märkajadki ei tundnud tegijat, vaid pidasid maailma valitsevaiks jumalaiks tuult või liikuvat õhku
või tähtede sõõri või võimast vett või taeva valgusi. Kui nad olles võlutud nende ilust, kõigest nendest tähtedest ja kuust ja päiksest ja tuulest ja tulest ja merest, olles võlutud nende ilust, pidasid neid jumalaiks, siis oleksid nad pidanud ka aru saama või teadma, kuivõrd parem on nende valitseja. Sest tema, kes on ilu algkuju, on need kõik loonud. Ütle koos minuga, ilu algkuju. Amen. Jumal on see, kellest kõik on saanud alguse. Temast on saanud kõik ilu, kõik vägi, kõik võimsus, kõik suurus, kõik au. Kui neid hämmastas nende jõud ja mõju, siis oleksid nad pidanud mõtlema, kuivõrd vägevam on tema, Jumal, kes need on valmistanud, sest loodu suurusest ja ilust võib võrdpildina näha, missugune on selle kõige looja. Sellegipärast on vähe neile ette heita, sest kergesti eksivad ju ka need, kes otsivad Jumalat ja tahavad teda leida, sest elades tema tegude keskel, nad uurivad neid, aga välimus eksitab, kuna nähtav on ilus. Teistpidi aga ei saa neid vabandada, sest kui nad nii palju suutsid tunnetada, et olid võimelised uurima maailma, miks nad siis rutemini ei leidnud nende valitsejat? Amen. Teisisõnu, kui me teeme oma silmad lahti ja vaatame enda ümber ja näeme seda kõiksust ja seda suurust ja ilu ja vägevust ja nii nagu Taavet ütleb, kui ma vaatan taevaid, sinu kätetööd, kuud ja tähti, milled sa oled teinud, siis mis on inimene, et sa temale mõtled? Inimlaps, et sa tema eest hoolitsed. Nii et kui me teeme oma silmad lahti, siis me ja vaatame seda kõike loodut, siis seal taga on looja. Ja ometigi Hiob, uurides samamoodi Jumala kohta, vaadates enda ümber seda kõike ilu ja suurust, ütleb, see on vaid ainult tema tee ääred või vaikne sosin Jumalast. Me võime midagi õppida Jumala kohta, kui me vaatame seda kogu loodut. Mida sa võid õppida Jumala kohta, kui sa vaatad enda ümber? Kui sa vaatad merd ja metsasid ja mägesid ja orgusid ja ma ei tea, kui sa vaatad, mida sa võid õppida Jumala kohta? Kas keegi võib pakkuda? Jumal on, ta on üks igav Jumal. Väga ühekülgne, väga kuidagi pealiskaudne ja tegeb kuidagi mööda mineja. Ja mida sa võid õppida Jumala kohta, kui sa vaatad loodut? Pakkuge. No võimas. Oled sa näinud laineid tormisel merel, mis paiskuvad vastu kallast või vastu mingisugust ehitist? Võimas. Ma olin kunagi Norras ja ma olen mitmed korrad Norras olnud, aga ükskord läksime sinna lääne poole ja põhja poole ja siis ma mäletan esimest mäge, ma vaatasin üles ja see oli püstloodis kilomeeter. Ja tead, ma tundsin ennast nagu sipelgas. Ja ometigi Jumal vaatab minu ja sinu peale ja ei arva niimoodi, et sa oled sipelgas. Amen. Mida võib veel Jumala kohta öelda? Kas keegi on käinud metsas? Kas keegi on käinud aasal? Olete käinud? Näinud seda mitmekesisust, näinud seda ilu. Amen. Kas keegi on lund näinud siin? Kas keegi on olnud paksus lumesajus? On. Kuulge, hei, kuule, raputa oma naabrit, ütle, me oleme nüüd tulnud koosolekule, oled sa siin? Okei. Kas sa tead, et ükski lumehelves ei sarnane teineteisele? Kas sa tead seda või? Nad kõik on erinevad. Mida see räägib meile Jumalast? Ta ei ole mitte ühekülgne ja ta ei ole mitte pealiskaudne. Kui ta midagi teeb, ta teeb seda täiega. Ta paneb sinna oma maksimumi. Ja isegi ma arvan, et see, mida me siin näeme, võib isegi kahvatuda sellest, mis ühel päeval me näeme taevas. Amen. Kus värvid räägivad. Kus kogu loodu kiidab Jumalat. Saad aru? Amen. See on meie Jumal. Ta on kõik selle teinud. Ja ometi see on ainult tema tee ääred. See on ainult sosin. Kui sa tahad tõesti tunda Jumalat, siis kuhu sa pead vaatama? Kus sa võid leida Jumala kuju? Kus sa võid leida?
ma ütlesin, me võime midagi õppida tunda, me võime midagi õppida Jumala kohta, kui me vaatame loodut. Aga kui sa tahad tunda teda isiklikult, siis kus sa pead vaatama, kus sa leiad ta? Oma südames, kindlasti, kui Jeesus elab seal. Amen. Jumala pojas Jeesuses Kristuses on Jumal ilmutanud oma kuju. Heebrea kiri 1. peatükk 3. salm ütleb, tema on Jumala kirkus, tema on Jumala aupaiste. Amen. Jeesus ise ütleb enda kohta, mina, kes mul on isa süles, mina olen teile kuulutanud Jumalast. Amen. Tänu sulle, isa taevas. Kas tead seda, et me võime näha Jumalat, kui me vaatame Jeesuse peale? Amen. Ja tead seda, kui me vaatame Jeesuse peale, mis hakkab juhtuma? Kui sa vaatad Jeesusele, kui sa vaatad sellele, kes ta on, mida ta on teinud, kui sa mõtled tema peale, kui sa vaatad tema peale, ühe hetke pärast ka üks viis vaadata tema peale on tulla ülistuses Jumala ette, tuua oma tänu ja ülistus Jumalale ja seeläbi vaadata Jumala peale. Tead, mis hakkab juhtuma? Ole hea, Ülle, ütle seda kõvasti. Amen. Me oleme kutsutud vaatlema Jumalat ja selle vaatlemise käigus me muutume tema sarnaseks. Sest temas on midagi niivõrd nakatavat ja temas on midagi sellist, mis puudutab meie sisemist olemust ja vastab sellele Jumala kujule ja vastab sellele Jumala aule ja kirkusele, ütleb, jaa, see on see, kelleks ma olen kutsutud. See on minu päris kutsumine. Amen. Olema tema sarnane, peegeldama teda. Amen. Amen. Nii et läheme koos ülistusse, võtame ühe ülistuse laulu, täna on meil külas, nagu ma ütlesin, Ukraina kogudus, nemad võtavad siin suurema osa ülistusest ja sõna jagamisest, aga teeme esimese laulu eesti keeles, nii et tõuseme koos ülesse. Amen. Kui keegi ei ole saanud veel teha, siis mobiilile tuleb teha 1-0. See tähendab, et tuleb välja lülitada mobiilid. Aitäh sulle, Jeesus, aitäh sulle, Jeesus. Paneme silmad kinni korra ja see sellepärast, et unustada kõik, mis on sinu ümber ja vaadata oma südames. Marko Veilo on huvitavalt öelnud, kas sa tahad minna Jumala pühamusse? Tema salajasse templisse. Kas sa tahad minna? Pane oma silmad kinni. Ja sa oledki seal. Amen. Sest Jumala tempel on seespidi sinu sees. Amen. Fantastiline. Aitab unustada kõik, mis on sinu ümber. Amen. Tänu sulle, isa taevas. Me ülistame sind, kiidame sind, kuningas. Jeesus, me kuulutame selle issandale meelepäraseks päevaks. Me kuulutame selle võitud päevaks ja võidupäevaks. Me kuulutame selle issandale meelepäraseks päevaks, kus vangid saavad vabaks, kus igaüks saab tagasi oma päris osale ja Jeesus, sinus on meile kättesaadav see päris osa, mille Jumal on meile andnud ja määranud olema. Halleluja, me täname sind. Sinus me oleme määratud olema Jumala poja näo sarnased. Ja me täname sind, et meil on see kutsumine. Kiitus, ülistus sulle. Amen. Täname sind, Jeesus. Ma imetlen su loodu suurust. See kõik on nii võrratu, nii suur, nii imeline. Amen. Ma imetlen su loodu suurust, see kõik nii täiuslik ja hea. Miks mindki siia panid sa, armastust jagad küll, aga su juures leian pelgu paiga, su kaitsvad käed mind hoiavad. Kas tõesti seda väärin ma, vaid sina tead. Su loodu
kõik nii täiuslik ja hea. Miks mindki siia panid sa? Armastust jagad küllaga, su juures leian pelgupaiga, su kaitsvad käed mind hoiavad. Kas tõesti seda väärin ma, vaid sina tead. Su vägi mu nõrkuses ilmsiks saab, sa armastad mind ja õnnistad. Su plaane ei pruugi ma mõista, kuid mu Jumal sa sind alati usaldad. Ma imetlen su loodu suurust, ma imetlen su loodu suurust, see kõik nii täiuslik ja hea. Miks mindki siia panid sa? Armastust jagad küllaga, su juures leian pelgupaiga, su kaitsvad käed mind hoiavad. Kas tõesti seda väärin ma, vaid sina tead. Su vägi mu nõrkuses ilmsiks saab, sa armastad mind ja õnnistad. Su plaane ei pruugi ma mõista, kuid mu Jumal sa sind alati usaldad. Su vägi mu nõrkuses ilmsiks saab, sa armastad mind ja õnnistad. Su plaane ei pruugi ma mõista, kuid mu Jumal sa sind alati usaldad. Sind tänan ma, et mind ei jäta sa. Ja sind teenida on mu soov. Issand, me täname sind. Sind tänan ma, et mind ei jäta sa. Ja sind teenida on mu soov. Amen, sind tänan ma, sind tänan ma, et mind ei jäta sa. Ja sind teenida on mu soov. Amen. Su vägi mu nõrkuses ilmsiks saab, sa armastad mind ja õnnistad. Su plaane ei pruugi ma mõista, kuid mu Jumal sa sind alati usaldad. Su vägi mu nõrkuses ilmsiks saab, sa armastad mind ja õnnistad. Su plaane ei pruugi ma mõista, kuid mu Jumal sa sind alati usaldad. Ja sind usaldad, sind usaldad kõigega. Olgu korra veel sind tänan ma, et mind ei jäta sa. Sind teenida on minu soov. Laulame korra veel ja sind tänan ma, et mind ei jäta sa. Sind teenida on minu soov. Sind tänan ma.
sind täname, kuningas, ülistame sind, Jeesus. Amen, Isa taevas, me täname sind selle päeva eest, me täname sinu rikkaliku armu eest. Me täname sind osaduse eest sinuga, halleluja, su püha vaimuga ja su osaduse eest pühade keskel, Isa taevas, me täname sind, et sa oled oma püha vaimu läbi täna meie keskel ja sa oled tegemas seda, mida üksnes sina oled suuteline tegema. Halleluja, ja mitte miski ei ole võimatu täna, issand, selles paigas. Me ütleme, püha vaim, tule. Ütle koos minuga, püha vaim, tule. Ma annan oma elu sulle. Tule ja liigu minu elus. Tule ja liigu meie keskel. Ei väe ega võimu, vaid sinu läbi püha vaim. Amen. Sa oled hea, võta korra istet. Seitse. Tänu Jeesusele. Läheme siit vaikselt edasi. Meil on siin mõningad teadanded ja siis me palvetame koos lastega. Nemad saavad minna lastekirikusse. Kas minu armas abikaasa on ka juba siin? Ja? Oli siin kuskil. Okei. Mul on selline tunne, et ta vajab täna väga abi seal, sest lapsi on meil päris palju siin täna. Aga uus laud tuleb. Aha, väga vahva. Aga Meelis, ega sa siia istuma ei tulnud? Tule ette. Eile helistas mulle pastor Alari ja ütles, et ta on Tallinnas ja teda kutsuti ühte sellisesse väikesesse vast alanud kogudusse ja see koht on Taeblas ja ta palus, et kuna see koht on olnud, kuna seal Jumal on midagi tegemas, siis alati ka vaenlane üritab igat pidi kaikaid kodarasse visata ja takistada seda. Ja seal on päris mitmeid asju juhtunud, et seda tööd kuidagi peatada vaenlase poolt. Ja ütles, et palun eest palvet selle koguduse pärast ja me saaksime seda teha. Ma tean, et Alari informeeris ka Meelist juba sellest, nii et Meelis on kursis sellega. Ja samamoodi teda kutsuti sinna ülistust tegema, sellepärast, et nende pastor on täna siin soolas ja valguses ja kedagi ei olnud selle ülistust tegemas. Nii et aga palvetame koos Taebla koguduse pärast. Olete nõus? Amen. Võtame selle aja hetkeks. Tänu Jeesus. Issand, me tõstame selle Taebla koguduse sinu ette, sest see on tulnud esile ja nad vajavad meie abi ja see meelevald, mis läbi Jeesuse Kristuse meie kogudusele antud, sellega me praegu üksmeeles, üheskoos, me palume kaitset sellele Taebla kogudusele. Me lööme tagasi kõik vaenlase kurjad nooled, me purustame need kurjad nooled, mis on sinna juba suunatud, me ei luba rohkem ühtegi noolt kohale sinna jõuda, need lihtsalt muutuvad kahjutuks juba enne. Issand, sina oled seal, sina oled täna seal vägevaid tegusid tegemas ja pööramas ümber seda, mis seni on sinna kuidagi muret ja segadust külvanud. Aga täna me usus räägime sinna muutust ja nii nagu pastor Alari on sinna läkitatud täna ülistust viima. Ma praegu usus ütlen, et läbi selle ülistuse täna muutub, pöördub see asi nii, et siin taevas läheb lahti ja tuleb sinna püha vaimu võidmine ja vägi ja kaitse ja inimesed hakkavad tervenema ja imeteod tulevad esile. Tänu Jeesus. Me räägime ka kaitset selle Reinarude perekonna üle, kes on kuidagi isiklikult saanud pihta ja Jeesuse nimel olgu Alari võitud iga sõnaga ja iga noodiga, mida ta täna selle esile toob. Sellel olgu vägi. Amen. Jeesuse nimel õnnistame ja kui Alariga on seal teenima, siis palun, et võidmise varustus ja mantel oleks ka tema üle. Isa taevas, et pihustada ikked ja emaldada kõik koormad inimeste eludes. Jumal, Isa, ma tänan sind, et sa ilmutad oma ligiolu ja headust ja head meelt üle selle paiga Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Aga ma näen, et meie saal hakkab niimoodi täituma siin praegust. Ma ütlesin teile, hakkame ülistama, rahvast hakkab tulema. Peaksime võtma veel aega, aknad lahti tegema. Aga võtame lapsed siia ette juba ära, sellepärast, et siis meil tekib siin natuke veel ruumi ja palvetame koos lastega.
ma võib-olla teeme niimoodi äkki, et lapsevanemaid siin ka, kes on, et saate niimoodi võib-olla toetada seal lastekirikut ka, eriti seal käsitöö ajal, sest sellepärast, et nad kindlasti vajavad oma näpukestega seal abi suurematelt näppudelt. No niimoodi, fantastiline. Jah, tulge teie juba siia. Väga hea. Tänu sulle, Isa taevas. Tänu sulle, Isa taevas. Tänu sulle, Jeesus. Halleluja. Ahahahahah. Tead, seal on üks kirjakoht. Jumala silmad käivad üle maa, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Okei, me võtame. Ja mu silmad käivad ka praegu üle maa, et võimsasti leida seda, kes võiks palvetada laste eest. Kas on kedagi vabatahtlikku, kes tahaks seda, et mul on praegu süda tead põleb palvetamaks laste eest? Kas keegi on vabatahtlik ka? No poole peal, juba tuleb. Raul. Ta natuke kahtles küll, aga vee peal astumine, tead. Ja ma vabandan, natuke hiljaks siin, aga mul on tõesti südames suur tänu, et siin tundub, et Pärnu on sama siis parimat linnavalitsus, mis meil on kunagi olnud. Ja see on palvete vastus ja nemad on pannud lapsed väga tähtsale kohale, nii et Jumal kuuleb meie palveid. Kõigi laste toit on Jumalale hästi tähtis. Jätkame palveid laste ja ka linnaisadest. Nüüd Jumal, me täname sind, et sa oled kuulmas ja sa oled vaatamas ja tõesti nägemas, et meie linn on ärkamas Jumalal, on ärkamas laste armastusel, sest lapsed on tulevik ja lapsed on ka olevik, issand. Ja me täname, et sa õnnistad kõiki lapsi, kes on siin ja et sa õnnistad Küllikest, kes tõesti on andnud ennast ja palju tunde, neid vaeva. Jumal, see on kõiki neid ohvreid, mis ta on toonud, Jumal, varjatult. Kõik seda hinda, mis ta on maksnud ja me palume, et sa tõesti valad oma õli, valad oma kuldset õli, issand. Küllikse kõigi laste töötajate peale, kõigi laste peale, issand. Kõigi peale, kes panevad käeadra külge, issand, kes on pannud käeadra külge. Et tõesti neid kõige kaljemaid, Jumal, halleluuja, kelle kohta sa ütlesid, et häda neile, kes teevad kurja neile, pisukestele. Jumal, me täname, issand, halleluuja, et sa oled tõesti õnnistamas kõiki, kes panevad käadra külge, kes on juba pannud ja tood esile palju lastetöö tegijaid siit kogusest. Jumal ja ka noori, halleluuja, me täname, issand, et ärkamine on tulemas siia kogudusse. Halleluuja, me näeme seda juba, et ärkamise vihmasabinad on langemas, Jumal, halleluuja, et elu on tulemas igale pool, igasse kodusse. Jumal, et need lapsed on elukandjad, halleluuja, õnnistuse kandjad. Nad on üks ohtlik armee, Jumal, sinu salarelvad, keda sina oled üles tõstmas, halleluuja, tänu Jumal. Ja me õnnistame iga üht ja me palume, et sa hoiaksid neid Jeesuse veres ja nimes ja kasutaksid neid vägevalt, sest tulevas ärkamises, halleluuja. Jeesuse nimel, halleluuja. Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nii nagu taevas. Olge väga õnnistatud ja hoitud ja kuulake, mis tädi tähtsalt räägib. Tänu sulle, Isa taevas. Ahah, võtke üks. Okei. Võtame see. Üks laudrahval, meil ei ole vaja palju. Kaks lauda või? Nii. Tänu Jeesusele. Siin läheb meie olevik Jumala väekandjad. Amen. Meie lapsed on Jumala väekandjad. Ja Jumal tahab ilmutada ennast vägevasti meie laste eludes. Jumal Isa, tänu sulle. Aga lähme siin edasi ja järgmise nädala kohta nii palju, et endiselt
esmaspäeviti on siis Valguse tee piiblikool. Ma ei tea, kas veel saab liituda või kuidas seal on. Pöörduge Evelini poole. Evelin näitab oma käega märku, et kella 6 õhtul, see on siin lastekiriku ruumis. Ja siis samal ajal on üks osadusgrupp ka, raamatu lugemisega on köögi poole peal kella 6, nii et 2 võimalust kuhu tulla. Teisipäeval on meil palvekoosolek kella 6 siin ja kolmapäeval on endiselt piibli lugemine. Seekord küll jäi ära, sest mõlemad juhatajad olid ära, aga loodame, et seekord, et see eelmine, mis oli, jäi ära. Ja siis on mehed ise kutsuvad ennast kokku seal Messengeri gruppides on ju, ja naised samamoodi teevad. Aga nüüd on üks selline asi, et üks selline vahva kontsert on tulemas. Ja see on heategevuskontsert, ja mille korraldab siis Pärnu Kristlik Erakool. Ja nad teevad koostööd seal Tõnismäega. Ja see on toimumas Agape kirikus, Männi 2. See on 6. novembril, see on kohe järgmine kuu, ei ole enam pikalt, ja kell 18.00 õhtul. Ja Evelin, ma ei tea, kas sa tahad midagi öelda selle kohta ka? Äkki? Ma lihtsalt kiirelt ütlen, et mul on täna kaasas piletid. Minu käest saab täna osta 25 eurot on pilet. Veebist on kallim ja koha pealt on ka natukene kallim, aga täna 25 eurot saab minu käest. Tulge kontserdile. Nii et see saab olema, ma usun, vahva. See saab tõesti olema vahva. Nii, aga üks väikene tunnistus, enne kui me lähme siit edasi, anname mikrofoni oma sõpradele. Ole hea, Ülle. See on tõesti väike tunnistus, aga see näitab, et Jumal on elav. Meie koguduse omad teavad, et mul on probleeme olnud jalgadega ja ma ootan ikka seda Jumala tervendavat puudutust, aga nagu Jumala sõna ütleb, et kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad ja kui ma tulin siis hommikul kodust välja, jõudsin kuskil poole tee peale, et bussi peale minna. Minu jaoks on see päris pikk, minu jalgade jaoks ja siis, kui vanasti ma käisin väga pikki maid, aga seekord nii. Ja poole tee peal ma mõtlesin, et aeg on, et ma natuke seisan, et valu natuke vähemaks läheks. Ja siis minust möödub üks pikemat sorti, mitte väga pikk, aga siiski pikemat sorti naisterahvast, tumedas, mustas sale, niisugune, ja pöördub äkki ümber ja küsib minu käest vene keeles, et kas ta võib mind aidata. Ma ütlesin, et mõtlesin ise, et ta ei saa mind ju selga võtta, aga siis tema pakkus mulle, et aga kas ma käe alt kinni. Ma mõtlesin, et okei, ja võtsin tal käe alt kinni, aga minu üldse viimaste aastate teema, mis ma üldse inimestega räägin, olgu ta siis võõras või tuttav, on Kristus. Ja siis ma kohe küsisin ta käest, et kas ta Jumalat ta ütles, et ta on ukrainlanna, et ta töötab siin, aga täna on tal vaba päev ja tema lapsed läksid tööle, aga temal ei ole kuskile minna. Ja kuigi pärast selgus, et kui ma kutsusin teda kogudusse, siis ta ikkagi ütles, et tal peab õe juurde minema, et õde ootab, et ta praegu ei saa, aga ma sain talle anda selle lootust leides, meil on see buklett, seal on eesti ja vene keeles ja seal taga on interneti aadress ja seal taga on ka meie pastori telefoninumber ja siis mina küsisin, et kas ta ei tahaks tulla minuga kaasa, et kui tal ei ole kuskile minna ja siis kuigi siin vene keeles nagu ei saa, ma ei teadnud üldse, et on meil täna ukrainlased, aga ta tundus, et ta ei oleks tulnud. Aga siis ma ütlesin, et okei, me lähme bussipeatusse ja siis saatke mind täpselt sinna ja ma annan teile oma kotist selle väikese bukleti, ja siis ma tegin kiirkorras evangeeliumi, Jeesus suri meie eest, kas te teate, kas te usute Jumalasse? Ja usun. Kas te usute Jeesusesse? Ja usun. Siis ma tegin ikkagi evangeeliumi väikese. Jeesus suri meie eest ja kandis teie ja minu patud kõik et ükspuha, ma tundsin kõva suitsuaisu. Ma ütlesin, et ükspuha, millega me seotud oleme. Ma tean, okei. Et ükspuha, millega me seotud oleme. Jeesus on kõik meie patud kandnud. Me oleme täiesti puhtad, kui me tema võtame vastu selle, mis ta meie eest tegi. Ja ta tuli ilusti, kõik väga ilusti ja ma just mõtlesin, et tegelikult tundus ta siiski uskmatu inimene olevat, aga tal oli süda ja Jumal laskis ta tulla. Ma ei ole käinud meie kogudusega tänavatel evangeeliumi kuulutama, sellepärast mu jalad momendil ei ole võimaldanud seda, aga
Jumal saadab kogu aeg inimesi ja nüüd tänu, vot just sellele, tänu minu seisma jäämisele ja jalgade probleemile tuli see inimene minu juurde ja ma sain talle, tuli otse kätte mulle ja läksime siis sinna bussipeatusesse ja ma andsin talle selle bukleti ja ütlesin, et on ka, et minu teada on Pärnus 2, ma ei tea, ega ukrainlaste kogudus ei ole Pärnust ju, ega te ei ole Pärnust? On Pärnust, no vot seda ma ei teadnud. Ja ma ütlesin talle, et vot siin taga on telefoninumber, et helistage, kui te ei leia internetiaadressi oli seal ka, kust saab kõike seda, aga et siis on meie pastori telefon, et helistage talle, küsige, kus Pärnus on venekeelsed ja mis kell. No ma seda ei teadnud, sest on 4 pühil, ma tean, ja on baptistidel. Ja me lahkusime õnnistades, tähendab, mina õnnistasin teda, tema tänas ja noh, tundus, et tal oli väga hea meel selle kohtumise üle, nii et. Amen. Fantastiline, sobival või ebasobival ajal alati räägi tänu Jeesusele. Aga lähme siit niimoodi vaikselt edasi ja ma annan otsa meie armsatele ukrainlastele ja eks nad tulevad ja tutvustavad ennast ise. Может быть, Сергей, ты вначале что-нибудь скажешь тогда? Kuulete minu vene keelt? Tuleb, ta tuleb, raskelt, aga tuleb. Nii. Anna sulle. Здесь. Ты можешь. Всем доброе раз-два. Tere. Всем доброе утро. Kõigile tere hommikut. Надеюсь, у вас у всех очень хорошее настроение. Usun, et teil on kõigil hea tuju. Но в любом случае оно должно быть хорошим. No ma usun, et on В такой церкви не может быть плохого настроения. Kirikus ei saa olla halb tuju. И нам очень приятно быть здесь. Meil on väga meeldiv olla siin. Я совсем недавно являюсь пастором Украинской церкви. Et ma alles hiljuti sain Ukraina kiriku pastoriks. На протяжении 2 лет мы уже собираемся здесь. Kuskil 2 aasta jooksul me saame kokku. И сейчас скажу. Сурье 62. Suure jõe 62. Да, и как раз служение в 11 часов тоже Ja начинается. ka teenistused hakkavad kell 11. Мне было очень приятно, что пастор позвонил и пригласил нас. Et mul oli väga meeldiv, et teie pastor kutsus meid. И я решил прийти не сам сегодня. Ja ma otsustasin, et mitte üksi tulla. Я ему предложил забрать всю церковь, которая у нас есть, небольшая, маленькая, Ja kuna meil on väike kogudus, siis me tulime и kogu прийти в ваше kogudusega, собрание. et osaleda teie teenistuses. Tohiksin korra, kas te saaksite Ukraina kogudust tõusta korraks püsti, kes te olete? No nii, vaat nüüd annab aplaus. Спасибо. Да, это еще не все, кто-то не доехал, не дошел. Päris kõik ei ole siin, et keegi ei jõudnud. Ja Точно keegi ei так же, jõudnud. как у вас тоже опаздывают. Всё. Nagu teil, ka meile hilinetakse. Это проблема всегда. See on alati Ну да probleem. ладно, мы можем продолжать дальше. Pole hullu. И мы очень благодарны, что можем быть здесь и быть в этом общении. Me oleme väga tänulikud, et võime olla siin ja selles koguduses. И 2 вещи, которые я понял, Ja 2 asja, millest ma aru olen saanud. что мы похожи. Et me oleme sarnased. Похожи так, как думаем, Mõtleme, me oleme sarnased mõtteviisil, так, как молимся, palves, так, как свидетельствуем. ja oma tunnistustega oleme sarnased. И второе, чем мы похожи, это количеством детей. Ja see, millega oleme sarnased, on laste arv. У нас тоже много детей, Meil on samuti palju lapsi. они ходят везде. Nad käivad kogu aeg У ringi. нас маленький зал, и они повсюду Ja разбегаются. kuna meil on väike saal, siis nad on kogu aeg meie keskel. Иногда мы их собираем в один пучок, Vahest võtame nad ühte kokku кому-то позволяем приходить чуть дальше вперед. ja mõnel laseme natuke ette tulla. Ну, дети находятся с нами. Aga lapsed on meiega kogu aeg. Так же, как у вас, много детей. Nagu teil, palju lapsi. И я очень вдохновлен, что здесь есть церкви, которые такие похожи на наши ожидания. Ja ma olen kuidagi väga helevil, et meil siin koguduses on täpselt samasugune kogus, mis vastab meie ootustele. И я верю, что Бог сделал так, чтобы мы были здесь. Ja ma usun, et Jumal on teinud nii, et me oleme siin täna koos. Наша история знакомства
очень короткая. meie tutvumisajalugu on väga lühike. Однажды нас пригласили на молитвенный объезд. Meid kunagi kutsuti hiljuti evangeliseerima. Palvejalutus käik. Мы просто согласились. Me nõustusime, И кто смог, тот пришел. kes sai, see tuli. И мы объездили часть нашего района. Ja me käisime ringi meie rajoonis. Это был Vana-Pärnu. See on Vana-Pärnu, да, здесь, siinsamas. Ну и познакомились с Мелисом. Ja saime tuttavaks Meelisega. И Мелис пригласил к себе в гости. Ja Meelis kutsus meid külla. Знаете, что очень удивительно, что See on imepärane, не было вопросов того, кто мы, et ei olnud üldse küsimusi, kes me oleme. не было подозрений, кто мы, Ei olnud mingeid kahtlusi, kes me не oleme. было вообще вопросов, кто мы. Et ei olnud mingeid küsimusi üldse meie kohta. Он просто пригласил к нас к себе в гости. Ja lihtsalt kutsusid meid külla. И когда было 2-летие церкви, Ja kui see on 2 года церкви, jah, et kui me oleme see oli siis, kui oli ja nad olid meie 2-aastasel sünnipäeval. я пригласил Мелиса и его семью. Ma kutsusin Meelise koos tema Я perega. знаю, что пастор тоже хотел прийти, но не получилось. Ma tean, et pastor tahtis ka tulla, aga ei õnnestunud. Я говорил о встрече, говорил историю, как мы познакомились. Rääkisin ajalugu, rääkisin sellest, kuidas me kohtusime. Я сказал, что если бы я не знал, что Мелис эстонец, Ma mõtlesin, et kui ma ei teaks, et Meelis on я eestlane, бы сказал, что он украинец. ma arvasin, et siis ma ütleks, ta oleks ukrainlane. Это настолько близко, настолько открыто. See on nii lähedane ja nii avatud. И я понял, что надо с ними дружить. Ja ma sain aru, et hea on nendega sõbrustada. Не потому что надо, Mitte sellepärast, et peab. а потому что то, что Бог дал внутри, Et see on sellepärast, et Jumal pani selle südamesse. вашему собранию, вашим людям из церкви, Et pani südamesse teie kogudusele Тому ja inimestele. тому отношению, которое вы открыли к нам, Ja selles suhtes, et te olete avatud meile. это было сердечно. Это See было on от Бога. südamlik. Поэтому я очень благодарен, что мы имеем возможность Ja ma väga tänan, et me saame немножко послужить, natuke teenida побыть в вашем присутствии, teie juuresolekul. а самое главное – в присутствии Божьем. Aga kõige tähtsam on Jumala kohalolu. Это откликается в нашем сердце, и мы так благодарны, что мы нашли друзей. Ja see kaasab meie südame ja ma olen nii tänulik, et te olete meie sõbrad. И сегодня мы пришли вот преимущественно нашим собранием. Ja me tulime siis nüüd siia eesõigusega teie. Здесь присутствуют лидеры собрания, Siin on koosoleku liidrid, лидеры служений teenistuse liidrid и группа прославления нашей церкви. ja ülistusgrupp meie kirikust. Слава Богу. И мы хотим прославить Бога, прославить Его имя вместе с вами Ja и tahame иметь благословение от Господа. ülistada koos Jumalat ja omada Jumala õnnistusi koos teiega. Amen. Спасибо. Töötab. Võib-olla me tõustame. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь,
вся жизнь моя. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами, возглашать хвалу и славить имя Иисуса. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами, возглашать хвалу и славить имя Иисуса. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами, возглашать хвалу и славить имя Иисуса. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами, возглашать хвалу и славить имя Иисуса. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами, возглашать хвалу и славить имя Иисуса. Возглашать хвалу и славить имя Иисуса. Аллилуйя. Jumala, tulen me südamein algusest lõpuni. Sa ei reeda ega hülga. Jumal, sa ei eelista kedagi. Näed me südame sügavus ja ikka jälle meile vastad. Ты Бог, знающий все сердца, от начала и до конца, не предашь и не оставишь. Ты Бог, не смотришь ты на лицо, видишь сердце так глубоко, и на зов наш отвечаешь. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Майка, давай ду салдансин, майка, давай ду салдансин, майка, давай ду салдансин. Я сину кайсу nalatiminuhin Jumal, sa tulen me südamein algusest lõpuni. Sa ei reeda ega hülga. Jumal, sa ei eelista kedagi. Näed me südame sügavus ja ikka jälle meile vastad. Ты Бог, знающий все сердца.
заходишь в сердце так глубоко, и на зов наш отвечаешь. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Майкар, давай ду саданси, майкар, давай ду саданси, майкар, давай ду саданси. Я сину кайсонала тиминухи, майкар, давай ду саданси, майкар, давай ду саданси, майкар, давай ду саданси. Я сину kajsonala timinuhi, sa oled ülistusväärt, sa oled ülistusväärt, sa oled ülistusväärt, mu Jeesus, sa oled ülistusväärt, sa oled ülistusväärt, sa oled ülistusväärt, mu Jeesus. Мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, Иисус. Мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, Иисус. Доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь. В Твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Майкар, давай ду саданси, майкар, давай ду саданси, майкар, давай ду саданси. Я сину кайсонала тиминухи, майкар, давай ду саданси, майкар, давай ду саданси, майкар, давай ду саданси. Я сину kajsonala timinuhi, sa oled ülistusväärt, sa oled ülistusväärt, sa oled ülistusväärt, mu Jeesus. Sa oled ülistusväärt, sa oled ülistusväärt, sa oled ülistusväärt, mu Jeesus. Майкар, давай ду саданси, майкар, давай ду саданси, майкар, давай ду саданси. Я сину kajsonala timinuhi, доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь. В Твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Свет в этом мире сошедший во тьму открыл мне глаза, дал мне жизнь. Сердцем своим я Тебе поклоняюсь, вечно с Тобой буду жить. Я здесь, чтобы прославить, здесь, чтобы поклониться, здесь, чтобы сказать, что Ты мой Бог. Ты всего достойный, Ты
Спасибо Тебе, Господь, за Твою любовь, Боже, за Твою славу, Господь, которую Ты изливаешь здесь, Господь, за Твой мир, Господь, за Твой покой, Боже. Спасибо Тебе за Духа Святого, Господь, которого Ты оставил нам, как утешителя, Господь, как советника. Спасибо, что без Тебя жизнь — это не жизнь, Господь. Мы хотели бы спеть. Me tahaksime laulda ukraina keeles. Песня о том, что жизнь без Иисуса — это не жизнь. et elu ilma Jeesuseta ei ole mingi elu. И что самое большое приобретение, Prioriteenie, kõige suurem leid või leiutis, jah, это знать Иисуса. on tunda Jeesust. Kõige suurem leid, jah. Твоєю благодаттю наповнена земля, веде мене в житті Твоя рука. Понад усе на світі найбільше надбання, то право пізнання Христа. Життя, не життя, без Ісуса Христа. Він вся повнота, алелуя, алелуя. Життя, не життя, без Ісуса Христа. Він вся повнота, алелуя, алелуя. Ти моя надія, ти моє майбуття. Все, що без тебе, то манота. Дай сили так прожити, щоб почути ті слова. Прошу тебе, Господь, моє дитя. Життя, не життя, без Ісуса Христа. Він вся повнота, алелуя, алелуя. Життя, не життя, без Ісуса Христа. Він вся повнота, алелуя, алелуя. Куди піду від тебе, де зможу заховатися? Ти Бог наш всевидючий, в твоїй долоні вся земля. Куди піду від тебе, де зможу заховатися? Ти Бог наш всевидючий, в твоїй долоні вся земля. Тобі моя мета, покину своя, Господь, вся слава Твоя. Життя, не життя,
Так, хочу тоже поблагодарить переводчика. tahan ka tõlkijatena Это тоже важный человек. ka oluline inimene, Он будет переводить, ta hakkab tõlkima а мы будем учиться. Да. ja me hakkame õppima. Кулата. Аллилуйя. Вот только что мы молились и прославляли. me just ülistasime ja palvetasime. И вот я так представил, что так же на небе будет. ja ma just nii kujutasingi, et meiega nii tuleb. Ну, Библия же говорит, что перед Богом предстанут все народы. kuid piibel ütleb, et Jumala ees on kõik rahvad. Ну вот интересно, да, что все народы будут вместе. ja huvitav on, et kõik rahvad on koos seal И они будут петь одну песню. ja nad laulavad ühte laulu. Свят, свят Господь. Püha, püha Jumal. Конечно, напрашивается вопрос, на каком языке они будут петь. muidugi tekib küsimus, mis keeles nad laulavad, На своем. aga arvatavasti omas keeles. Поэтому я представляю, что на небесах будет очень великая... Библия говорит, что на небесах шум. ja piibel ütleb, et taevas on suur summ on hääl, sumin jah. Большой шум, потому что все поют see suur sumin, sest kõik laulavad на разных языках. erinevates keeltes, Разные народы erinevad rahvad поклоняются одному Богу, ja kummardavad ühte ja sama Jumalat, поклоняются в единстве. kummardavad üksmeeles. Слава Богу. И мы можем сейчас испытать те же самые чувства, praegu võime katsetada täpselt samasuguseid tundeid, потому что некоторым кажется, что на небесах будет чего-то там удивительное. et mõnedele arvatakse, et taevas on midagi imelist. Нет, там будет много удивительного. seal puudub väga palju imelist. Там ты увидишь тех, кого не хотел видеть. seal sa näed neid, keda sa ei ole tahtnud näha Не обнаружишь тех, кого думал увидеть. ja avastad neid sealt, keda sa kunagi ei tule selle peale. И, наверное, никогда не увидишь тех, которых ожидал, что они там будут. ja juhtub ka nii, et sa näed neid, keda sa ootasid seal olevat, ei näe neid, keda sa Но ootasid seal церковь – olevat. это часть неба на земле. aga kogudus, kirik on osa taevast maa peal. Это такая взлетная площадка. see on selline lennuväli, õhkutõusmis, Подготовка к небесному царству. et ettevalmistus taevasele kuningriigile. И такие служения действительно показывают, как будет на небе. ja need teenistused näitavad selle olemust. Я сегодня много буду говорить хороших слов. et ma ei hakka palju rääkima siin Хороших слов. häid sõnu. Потому что с кафедры должны звучать хорошие слова. et siit kantslist peavad tulema head sõnad. Должны звучать слова поддержки. siit peavad tulema sõnapidamised. Потому что Библия начинается с надежды. Sest piibel räägib lootusest, И lootuse заканчивается sõna. надеждой. ja piibel rõhutab sõna lootused, algab ja lõpeb sõnaga. Иисус победит. Jeesus võidab. Скажи, Иисус победит. ütle, Jeesus võidab. Иисус победит, потому что только Он имеет силу. sest temal on ainult jõud. И все, что совершено здесь, как говорил пастор, когда мы смотрим на улицу, что мы можем видеть? see, mis toimub siin, nagu ütles pastor, võime näha uulitsal. Дела творения рук Божьих. Jumala käe toimed. И очень хорошее сравнение о том, как мы можем быстро прийти в Божье присутствие. ja kuidas me saame tulla Jumala ligiolusse. Закрой глаза, и ты в Божьем присутствии. ja sulgeme silmad Jumala Потому что ligiolusse. храм Божий – это ты. sest Jumala püham oled sina. В общем, ходить никуда далеко не нужно. nii, et kaugele ei ole vaja kuhugi minna. Не, в церковь нужно ходить. ja kogudusse on vaja tulla. Желательно в 11 часов, ja soovitavalt kell 11, чтобы пастор не расстраивался. et pastor ei läheks tujust ära. Но то его, наверное, такая судьба. no aga see on ju arvatavasti tema saatus juba. Но все равно Иисус победит. niikuinii Jeesus võidab. Иисус силен. tema on Я молился и думал, о чем говорить. ja palvetasin ja et millest rääkida. И думаю, что, возможно, нужно уделить время рассказать, кто я и что я. Каким Я- образом я здесь оказался. ja mõtlesin, algan sellest, et räägin, kes ma olen ja kuidas siia sattusin. Я родился в Украине, в городе Запорожье. sündisin Zaporožžes, Ukrainas. Прожил некоторое время там, и мои родители уехали в Монголию.
Elasin seal mingi aeg ja minu vanemad sõitsid Mongooliasse. Это не совсем хорошее было время для народа, Et see ei olnud rahvale päris hea aeg. для эстонского народа. Eestile hea aeg. Но так получилось, что Бог усмотрел какие-то вещи Kuid juhtus nii, et Jumal vaatas mingitele и повел asjadele именно такими путями. ja saatis meid sellisele teekonnale. Что в 1985 году мы приехали в Эстонию, Ja 85. aastal me tulime Eestisse, где я уверовал в Бога kus ma sain в usklikuks 1992 году. 92. aastal. Когда пришла свобода, когда пришло дыхание ветра Божьего, Siis, kui tulid need Jumala esimesed tuuled meile siia. Бог позвал меня к себе Jumal kutsus mind enda в juurde 1992 году. Здесь, в 92. Эстонии. aastal siin Eestis. Поэтому Эстония не только мой сейчас второй дом, Nii et seepärast Eesti ei ole mitte ainult minu teine kodu но и также тот духовный дом, где я родился. ja samas on ta ka minu vaimulik kodu, За kus ma что я sündisin. безмерно благодарен Богу. Ja sellepärast ma olen piiritult Что это tänulik было именно Jumalale, в тот момент. et see oli just see moment. Но это была история. Kuid see on ajalugu. Потому что в 1994 году мне нужно было с родителями уехать. Sest 94. ma pidin siit ära sõitma Я уехал в Украину. ja sõitsin Ukrainasse. И 25 лет практически прожил там. Ja 25 aastat elasin Там я praktiliselt seal. духовно рос. Рос. Seal toimus mul vaimulik kasv. Познавал Иисуса, познавал Бога. Jeesuse ja Jumala kaitse all. И наступил момент, когда, скажем так, Так, сейчас, секундочку. Сейчас мы перейдем к следующему этапу. Lähme teise etapi kohe. Так, я уверовал, все. И у меня начались рождаться дети. Все. Рождаться дети. Ja siis mul hakkasid lapsed sündima. Потому что в 97 году я женился в Украине Ukrainas 79. abiellusin. на женщине с Украины. Каком- Женщине с Украины в А, 97-м. каком- В 97-м. В 97-й. 97. vabandust. Да, из города Одессы. Odessas abiellusin ja mu naine on ukrainlane. И мы начали исполнять Божьи повеления. Ja me hakkasime koos Jumalat. Плодитесь и размножайтесь, населяйте землю. Sorry. Плодитесь и размножайтесь. Näisimine peatükk, see on Бытие. paljunege ja täitke maa . Ja, paljunege ja täitke maa . да, да. Palju neid. Да. Ja palju. Ja. Плодитесь и размножайтесь. Да. И мы начали увеличиваться в количестве. Там, где было двое, Seal, kus on 2, стало трое, sai 3, четверо. 4, В общем, до 7 мы дошли. tasime. До 7, да. On 7 И jõudsime мы остановились. ja siis me peatusime. Поэтому у меня 7 детей. Mul on 7 last. Два из них сегодня, 3 из 7. Да что ты посчитал? 3 из 7 сегодня прославляли. 3 perekonnast Вот что täna я хотел ülistavad. сказать. А еще один бегал там. Ja üks tuli veel. Вот, но так как... Все, дам посмеяться. Вот. И Ja тоже иногда да, я до какого-то момента помню, что я помню, когда дети рождались, mäletan seda aega, kui lapsed sündisid потом уже перестал запоминать их даты. ja siis hakkasin ära unustama asju. Ну, такое у многодетных бывает. Я не верю, что просто все Ja помнят. palju lastel seda juhtub. И когда ты зовешь ребенка, ты просто путаешь Nii имена. et kui sa kutsud lapse ja võid unustada Прежде чем nime позвать нужного, ты говоришь о 3 других. ja kutsud ühte ja mõtled teist. Ну, вот такая была моя жизнь. И, как вы знаете, в 2014 году началась война в Украине. Nagu teate, selline oli mu elu sinnamaani ja teate, et 2014. aastal hakkas sõda Ukrainas И в этот трудный период у нас родилось 2 детей. ja sellel raskel perioodil sündis meil 2 last. И очень многие, даже пастор в той церкви, в которой я был, очень говорил мне, зачем ты их рожаешь? Ja paljud isegi pastorid ütlesid mulle, et miks sa neid sünnitad. Потому что война, и не было известно, что произойдет в будущем. Sest oli ju sõda ja keegi ei tea, mis saab tulevikus. Через 8 лет мы увидели, что произошло. Ja 8 aasta pärast me nägime, mis juhtus. Но дети уже были рождены и вырастали. Ja kuid lapsed olid juba suured ja И в 2019 году, уже в 2019, 19. aastal я
принял решение, что мне нужно поехать работать. ja võtsin vastu otsuse, et mul on vaja sõita kuhugi tööle. Хотел бы сказать, всегда говорю о том, что у меня не был плохой начальник, ma ei ütleks, et mul oli halb ülemus. не была плохая страна, в которой я жил. Ei olnud halb maa, kus ma elasin. Просто при таком количестве детей нужно больше. Aga lihtsalt selliste laste hulga juures on vaja rohkem. И я начал искать возможности, где Ja- нужно больше заработать. Ja hakkasin selleks otsima võimalusi, kuidas rohkem teenida. Я, конечно, не знал, во что это превратится, Ma ei teadnud muidugi, milleks see pöördub, потому что мне нужно было уехать в Эстонию sest mul oli vaja sõita и Eestisse оставить беременную жену на седьмом месяце. да, ja последнего ребенка. jätta 7-kuune naine rasedana koju. Naine 7-kuuse rasedusega koju. И я уехал в Эстонию и около года прожил здесь сам. Ja sõitsin ära Eestisse ja aasta umbes elasin iseseisvalt siin. И в 2020 году мне удалось забрать всю мою семью и всех детей и привезти в Эстонию. Ja 2020. aastal õnnestus mul kogu pere ja lapsed siia tuua. В тот момент были большие потрясения, вы знаете, был коронавирус. See aeg oli väga suured raputused, kuna oli Путешествия koroonaviirus. между странами были затруднены. Ja reisimine maade vahel oli väga keeruline. И вот я посадил в машину всю свою семью Panin autosse kogu oma pere и поехал в путешествие длиной в 2500 километров. ja hakkasin sõitma 2500 kilomeetrit. При этом мы приехали в Латвию, нас туда не пустили. Ja kui me jõudsime Lätisse, siis meid ei lastud sinna. Самому младшему ребенку на тот момент было 10 месяцев. Kõige väiksemal oli see aeg 10 kuud vanust. И я решил, что я должен ехать дальше, и мы поехали к литовской границе. Ja siis ma sain aru, et pean sõitma edasi ja sõitsime Leedu piirini. Я подумал, что если нас в литовской границе не пустят, то мы будем ехать дальше на белорусскую границу. Ja siis mõtlesin, kui Простите, на болгарскую. Leedu piir meid üle ei lase, siis läheme Bulgaaria. ja siis läheme Bulgaaria piiri peale. И вот когда мы приехали на литовскую границу, нам сразу сказали, Ja kui jõudsime Leedu piirini, siis kohe öeldi, что зачем вы сюда едете? miks te siia tulite? Вы, украинцы, привезли коронавирус сюда. Te ukrainlased toote siia На границе. Priiril. У меня сидит куча детей в машине, Mul oli hunnik lapsi и autos очень громко мне говорят об этом. ja mulle valjusti У räägitakse. меня была только одна надежда на Бога, Mul oli ainukene lootus что Jumalale, Бог что-то сделает. et Jumal teeks midagi. В итоге у нас забрали документы на рассмотр. Meil lõpuks võeti dokumendid ülevaatamiseks И с недовольным лицом через 30 минут вернули документы. ja selliste rahulolematu näoga 30 minuti pärast tagastati dokumendid. Это уже было 10 часов вечера. И сказали, чтобы мы уезжали через территорию Литвы в течение 2 часов. То есть за 2 часа мы должны пересечь территорию Литвы. Ja anti võimalus, see oli õhtu kell 10, et ainult 2 tundi olla Leedu territooriumil ja selle aja me pidime läbima Leedu territooriumi 2 tunniga. В итоге мы все-таки заехали на территорию Европейского Союза. Заехали на территорию Европейского Союза. Проехали Ja selle ajaga me jõudsime siis Euroliidu territooriumini. и остановились поспать на границе между Литвой и Латвией. Ja jäime siis puhkama Läti ja Leedu piiri peal. Потому что нужно было ехать Sest oli vaja sõita, 36 часов, по-моему. sest oli vaja sõita 36 tundi. Половина дороги спасали кофе и энергетики. Et pool teed siis päästis meid kohvi Половина дороги спасали кофеин, ja pool teed tabletkах. kofeiin tablettides, потому что нужно было ехать. sest oli vaja sõita. И бессиленные мы на территории границ Латвии и Литвы остановили машину, чтобы хотя бы переночевать 4 часа. Ja siis jätsime piiri peal auto seisma, et vähemalt 4 tunniks puhata seal. И уже утром, когда мы въехали в Эстонию, остановились возле Pärnu кафе. Ja kui me juba hommikul peatusime siin Läti piiril, Pärnu piiril kohvikus Я услышал эстонскую речь. ja kuulsin eesti keelt Я сказал, что я дома, мы приехали. ja ütlesin, ma olen kodus, me jõudsime kohale. Amen. 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 Я на самом деле свою историю рассказываю к тому, чтобы подвести еще к одной истории, к библейской истории. Ma räägin seda sellepärast, et jõuda ühe piiblilooni. Потому что то, что делает Бог, не всегда удобно, не всегда. See,
mis teeb vahel Jumal, ei ole alati kõige mugavam. Все, что делает Бог, мы попадаем не в ситуации, которые нам не очень приятны. Me võime sattuda kui Jumal teeb midagi situatsioonidesse, Но kus если ei мы ole kõige mugavam. остаемся верны Богу, Kui me oleme ustavad Jumalale, доверяя Ему, usaldades teda, то Бог проведет. siis Jumal viib läbi. И вот таким образом в 2020 году Ja sel moel 20. aastal вся моя семья оказалась в Эстонии. ja minu pere osutus olema Eestis. Дальнейшее, я упущу моменты некоторые, Ma детали мелкие, mõned detailid lasen nüüd потому что все эти мелкие детали рассказывать не хватит времени, sellepärast, et nende väikeste detailide jaoks ei jätku aega rääkida. но там тоже было сложно. Aga seal oli ka Моменты keeruline. регистрации, Kõik see registreerimine обустройства, ja sisseelamine, отсутствие денег. rahapuudus. Но Бог был верен. Aga ma olin kindel. Но Бог был верен и отвечал, когда нужно. Ja Jumal vastas. И отвечал не тогда, когда нужно мне, Ja vastas mulle, потому что мне нужно сейчас. sest mul oli vaja just, Я должен знать, что будет завтра. mul oli vaja teada, mis saab А homme. еще лучше вообще впереди должен знать, что произойдет. Ja veel parem oleks teada, kui on kaugemale teada. Но Бог почему-то закрывает. Aga Jumal millegipärast sulgeb Взгляд. oma need pilgud И хочет, чтобы мы доверяли Ему ja сейчас. tahab, et me usaldaksime ainult teda. Это важный момент, See on oluline moment, потому что Он хочет нашего доверия Ему. sest ta tahab meie usaldust. Очень легко видеть, куда идти, See on väga lihtne, kui me teame, и kuhu знать, läheb. что тебя поддержат. Siis И знать, что тебя будет кто-то поддерживать. ja see tähendab, et keegi toetab sind. Но еще сложнее просто идти Aga see palju keerulisem on lihtsalt minna за призванием, kutsele за Господом. Jumala järgi. И вот мы уже обживаемся, живем, Vot me nüüd juba oleme siin ja elame, но все еще не верим, aga vahest ei usu. нужно нам ли здесь быть или не нужно. On meil vaja siin olla või ei ole? У нас уже все хорошо, Meil on juba kõik hästi, все мы работаем, kõik me töötame, дети в школе, lapsed on в koolis, садике. aias, lasteaias. Но 4 года я мучаюсь и думаю, 4 aastat mõtlen ja kogu aeg, должен ли я быть здесь или kas нет. ma pean siin olema või ei pea. Но когда я смотрю назад, Aga kui ma vaatan tagasi, каким путем Бог вел меня к этому моменту, et mis moel Jumal viis mind selle это momendi, дает мне больше веры, et see on rohkem usku, чем я вижу сейчас. et see, Оно меня вдохновляет больше ta mind innustab rohkem и убеждает больше, ja veenab rohkem, нежели сейчас. Убеждает больше, чем сейчас. ja veenab rohkem kui praegu. И вот со временем я понял, что это место от Бога. Ja sellega kaudu ma saan aru, et see on Я понял, Jumala что koht. это место, где Бог хочет, чтобы я был. Ja selle kaudu ma saan aru, et Jumal tahab, et ma siin olen. Это место, где Бог хочет проявляться. See on koht, kus Jumal tahab tegeleda. И в 2023 году мы начали собрание. Ja 23. aastal me alustasime koosolekutega. Мы начали работать с детьми, Hakkasime töötama lastega, приглашать через Facebook hakkasime kutsuma Facebooki kaudu neid украинских детей, Ukraina lapsi, потому что началась война, и мы почувствовали, что мы должны участвовать во всем. ja kuna hakkas Ukraina sõda, siis me saime aru, et me peame selles ka osalema. И церковь, которую мы начали, рождена из поиска. Ja see kogudus sai alguse siis, kui me otsisime, Что мы что-то упускаем, et me midagi ei laseks ära, что-то теряем. et midagi ei kaotaks. И мы были в поиске. Ja me otsisime. Бог на этом пути приглашал разных людей. Ja Jumal kutsus sellel teekonnal erinevaid inimesi. Я называю их Мелхиседеками. Мелхиседек. Melkisedek, да. jah, et Анания. Anania, Потому что на Анания. каждом этапе появлялись люди, которые молились, Ja sest- которые благословляли. sest igal etapil nendel tuli keegi, kes õnnistas, kes palvetas, которые вдохновляли. kes ehitasid üles. Таким образом Бог не оставлял. Nii et Jumal ei jätnud meid. И в 23 году мы сделали первое собрание, Ja 23 tegime esimese koosoleku и этим летом отпраздновали 2-летие. ja nüüd sel suvel tähistasime 2 И aastat. мы благодарны Богу, что Он довел нас до этого момента.
ja me oleme väga tänulikud Jumalale, et ta on meid siiamaani toonud. А дальше мы посмотрим. Aga edasi vaatame. Будем идти с Богом, Otsime Jumalat. и все будет хорошо. Аминь. Kõik saab olema hea. И я хотел бы поделиться словом из послания 1 Иоанна. Esimese Johannese Но kirja. какую главу и какой стих я пока не скажу. Praegu ei ütle veel, mis peatükk ja mis salm. Потому что этот стих, который я прочитаю, должен стать окончанием, жирной точкой в нашей жизни. Et see, mis ma lõpus ütlen, see peab olema rasvaste tähtega siin lõpus. Ну, давайте посмотрим на Иоанна и на Vaatame его Johannes письмо. ja tema kirjale. Мы знаем, что Иоанн – это ученик Христа, который прожил долгую и счастливую жизнь. Me teame, et ta oli Jeesuse õpilane, kes elas pika elu. Не, наверное, это только в сказках так звучит, долгую и счастливую жизнь. See on ainult muinasjuttudes, et pikk ja õnnelik То, что у elu. него долгая жизнь была, это 100%. See, et ta pikalt elas, see on kindel. А была ли счастливая и сказочная, это... Aga kas see oli nii õnnelik ja muinasjutuline, on teine teema. Давайте представим, кто такой был Иоанн, который писал 1 Иоанна. Ja vaatame siis, kes see Johannes oli, kes kirjutas esimese Johannese raamatu. Это был человек, которому было 90 лет, See oli mees, kellel oli 90 aastat, kes oli 90 aastat. находящийся на острове Патмос, Patmose saarel, потому что считается, что все свои послания и откровения sest kõik need tema ilmutused ja sõnumid были написаны на острове Патмос. on kirjutatud Patmose saarel. Это не совсем приветливый остров, See ei ole kõige, ütleme, sellisem mõnusam koht, see saar. да, это не Карибы, See ei ole Kariibi meri, это не Лазурный берег Франции, see ei ole Prantsuse mingi väga selline tuntud берег, koht, mingi rand. это крайне неприятное место. See oli väga ebameeldiv koht, see Patmose saar. И когда ты читаешь послание Иоанна, Ja kui sa loed seda Johannese kirja ты удивляешься, насколько можно так писать, ja imestad, kuidas saab sedasi kirjutada чисто и искренне. puhtast südamest. Почему мы знаем, что он пишет в пожилом возрасте? Откуда мы можем узнать из Библии? Kus me piiblis näeme, et ta kirjutab kõrges eas? Он очень много обращается к верующим Ta palju, словами «дети». ta paljudele siin oma kirjas pöördub lapsed, minu lapsed. И фактически в этих посланиях Ja nendes kirjades faktiliselt апостол Иоанн apostel Johannes подводит черту tõmbab alla joone, всей своей жизни. tõmbab alla joone kogu oma elu, Весь жизненный опыт, kogu oma elu kogemus, опыт отношений с Богом, kogemus Jumalaga, в служении, teenistuses kogemus. он все подводит к этому итог. Ja ta toob selle kõik siin kokku. Когда я думаю об Иоанне, я представляю о том, что Kui ma mõtlen Johannesele, siis он такой же, как мы. ta on täpselt samasugune nagu meie. Он был молодым, и мы знаем из Писания, что тот человек, который Ja ta oli noor ja me teame kirjast, возлежал на груди у Иисуса, et ta oli Jeesuse rinnal. это был Иоанн. Ja see oli Johannes, kes oli Jeesuse rinnal. И мы знаем о том, что Ja me teame sellest, в тот момент Иоанн остался один. et sellest hetkest Johannes jäi üksi. Жизненный путь Иоанна мы можем частично узнать из Писания. Tema elu me võime siit osaliselt näha sellest. Мы можем узнавать о нем из посланий. Me võime ära tunda selle siit. Почему я говорил, что это итог его жизни? Miks me saame siit selle kokkuvõtte teha? Потому что если взять, например, апостола Павла, Et kui me võtame apostel Pauluse, мы можем видеть, как его мысли me võime näha, kuidas tema меняются. mõtted muutuvad. В начале своей жизни Oma elu alguses апостол Павел был очень молодым, огненным ja ta oli selline noor ja energiline и говорил активно, ja rääkis aktiivselt смело, ja гордо. uhkelt ja jõuliselt, Ну, все как у молодых. nagu kõik noored. Всё. Знаете, такой юношеский максимализм. Teate, mis on see nooruslik maksimalism? Но в конечном итоге, Aga lõplikult в своем послании,
апостол Павел lõpuks apostel Paulus oma пишет, kirjades, что он самый большой грешник из всех. что on Что он самый большой грешник. et ta on kõige suurem patune. Вначале он говорил, я могу хвалиться. Algul ta ütles, ma võin uhkustada, А потом в конце жизни он говорит, я самый большой грешник. aga elu lõpus ütleb, ma olen kõige suurem patune. Поэтому если говорить об Иоанне, Иоанн подводит черту своей жизни. Ja kui me räägime Johannesest, siis ta toob välja oma elujooned. Возможно, будучи молодым, Võib-olla olles noor, он не был таким, как... ta ei olnud võib-olla nii äkiline. Молодые люди, они не такие, как No, старшего возраста. Правда? noored inimesed ei ole sellised nagu vanad. Почему? Потому что чем старше ты становишься, Mida vanemaks sa saad, тем ты становишься мудрее. sa saad targemaks. Я не говорю, что молодые глупые. Ma ei räägi, et Но noored просто on жизненный rumalad, опыт у человека, прожившего 80 лет, 90, aga see elukogemus, mis on 80-90 aastasel, поэтому в Писании говорится, что вы вдовы, sellepärast kiri ütleb, et või да, учите молодых, te õpetate noori. потому что есть опыт. See sellepärast, et on kogemus. Поэтому, если читать Евангелие, если читать послание Иоанна, мы видим, что в своем послании все, что можно было взять из своей жизни, Sest me kirjas näeme, et see kõik, mis oli võimalik võtta tema elust, Иоанн пишет в посланиях. ja ta kirjutab siin oma kirjas. И как старый человек, Ja kirjutab nagu vana inimene, видевший все, nähes kõike он обращается к своему народу. ja pöördub oma rahva poole. Дети Lapsed, мои. minu lapsed. Какая ситуация в тот момент была? Mis situatsioon sellel hetkel oli? Иоанн на острове Патмос. Kui Johannes oli Patmose saarel, Друзей у него уже нет. sõpru tal seal enam polnud. Те друзья, которые были в молодости, Need апостолы, Need sõbrad, kes olid nooruses, закончили свою жизнь. olid juba oma elu lõpetanud. Знаете, когда есть такие ощущения, когда ты знаешь, что человек живой, Tähendab, on sellised tunded, kui sa tead, et inimene on elus, но ты его не видишь, aga sa ei näe teda, но ты знаешь, aga sa tead. то тебе спокойно. Ja siis on sul hea, rahu. Но когда человек уходит, Aga kui inimene läheb ära и ты знал этого человека, ja sa teadsid seda inimest ты понимаешь, что со смертью его уходит целая эпоха. ja siis sa tead, et tema surmaga läheb ka terve ajastu. Когда я слышал генерала Веры, Kui ma kuulsin usukindraleid и они уходили к Господу, ja nad läksid Jumala juurde, я чувствовал, ma tundsin, что я остаюсь один, et ma jään üksi, потому что их слова, их sest nende учение sõnad ja поддерживало õpetus, меня. need olid, Учение, слова. ja õpetus ja sõnad olid. Так и Иоанн, Nii oli ka все Johannes, его друзья, kõik tema sõbrad, все апостолы kõik apostlid были убиты. olid juba tapetud. Он знал, что уже нет апостола Павла. Ta teadis juba, et apostel Paulust ei Он olnud знал, что нет апостола Петра. ja ta teadis, et ei olnud enam apostel Peetrust. Я не знаю, как он мог себя ощущать, Ma ei tea, kuidas ta seda võis ära tunda, но думаю, что он был одиноким. kuid jääb tunne, et ta oli üksik. Что мы еще видим? Mida veel näeme? Мы знаем о том, что храм Иерусалимский разрушен. Me näeme, et pühakoda Jeruusalemmas oli purustatud. То центральное место поклонения Богу See keskne Jumala kummardamise koht ушло в прошлое. oli juba läinud minevikku. Римляне его разрушили. Roomlased olid selle ära lõhkunud. Все ожидания людей, Kõik ootused inimeste poolt, вся их вера, kõik nende usk, вся их надежда, kõik lootus, во что они держались, millest nad kinni во что olid, они верили, millesse nad uskusid, во что они надеялись, millest nad lootsid, мигом ушло. kõik ühega oli läinud. Ушла надежда. Läks lootus, Бог ушел. Jumal läks, Для народа Бог ушел. rahva jaoks Jumal läks, Потому что храм sellepärast всегда pühamu, ассоциировался с присутствием Божьим. sest oli sümbol nende Jumala kohalolust. Да. See pühakoda oli. Но храма уже нет. Aga seda enam ei ole. Нет друзей.
pühakoda pole sõpru, нет надежды. pole lootust. Но Иоанн знал Aga Johannes teadis кое-что, midagi, что держало его всегда. mis teda hoidis kogu aeg. И сейчас, когда мы живем в современном мире, мы испытываем те же самые чувства, ощущения. Kui me siin kaasaegses maailmas praegu oleme, me tunneme täpselt samu mõtteid. И тогда нам кажется, что люди что-то другое испытывали. Ja arvame, et inimesed sellel ajal midagi teist kogesid. Но Соломон говорит, Aga Salomon ütleb, что было, mis oli, то и будет. see tuleb. Соломон говорит, что Salomon räägib. если вам кажется, что это что-то новое, Kui teil tundub, et see midagi on uut, то уже было. see kõik on olnud Было в веках. sajandeid. Поэтому люди чувствовали себя точно так же в то время, как иногда мы ощущаем себя и переживаем сейчас. Ka sel ajal tundsid 25. inimesed году. täpselt samamoodi, nagu meie tunneme ennast praegu. Мы все переживаем, Me kõik elame üle midagi. что будет дальше, Mis juhtuma hakkab, во что верить, millesse uskuda, во что держаться. millest kinni hoida. И в контексте войны у нас множество вопросов. Ja sõja kontekstis on meil palju küsimusi. Знаете, я разговаривал с одним человеком, Teate, ma rääkisin ühe inimesega, верующим, usklik. и он говорит, Ta räägib, я все же надеюсь, ma ikka veel loodan, что ничего не будет, et midagi ei tule, потому что НАТО нас защитит. et NATO kaitseb meid. Библия говорит, что мы должны положить свою веру. Piibel Nii ütleb, na me človek. peame uskuma Jumalale, mitte inimestele. Мы должны положить свою веру в Слово. Me peame oma usu panema sõnale. И как сказал пророк, Ja nagu prohvet ütles, даже если виноград isegi kui viinamari не даст плода, ei kanna vilja, тогда я буду радоваться и веселиться. ma hakkan Gospod, rõõmustama ja tänama. И Иоанн знал, Ja на что нужно Johannes, обращать внимание, что может помочь Ja. людям обрести надежду ja ta teadis, mis võib tuua lootuse среди темноты, pimeduse keskel, среди несовершенства, mittetäiuslikkuse keskel, среди страхов, hirmu keskel, среди беспокойства. rahutuse keskel. 1 Иоанна, 4 глава, 1. Johannese esimene Четвертый peatükk, või 4. 1. Johannese esimene peatükk 4. salm. 4 стих. Ja me kirjutame seda, et meie rõõm oleks täielik. 1 Иоанна. Neljas peatükk, sorry. 4. peatükk, четвертый, да? Teie lapsed, olete Jumalast ja olete nad ära võitnud, sest see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas. Amen. Аллилуйя. Дети, вы от Бога. Lapsed, te olete Jumalast. Бог не говорит о вас. Jumal ei räägi teist. Здесь говорится о Боге. Siin räägitakse Jumalast. Вы Его. Teie olete tema omad. Дети. Lapsed. Вы Его дети. Teie tema lapsed. Контекст, Kontekst, который здесь Иоанн описывает, mida Johannes siin kujutab, он добавляет, что появилось много антихристовых лжеучителей, лжепророков. ta juba räägib, et on tekkinud väga palju antikristust ja valeprohveteid. Они всегда появляются, когда тяжело, Nad alati ilmuvad siis, kui on raske. чтобы дать ложную надежду. Et anna vale lootust. Все будет отлично, друзья. Kõik ütlevad, kõik on Все будет хорошо. kõik saab olema hea. Все нормально. Kõik on normaalne. Вас всех защитят. Kõik, küll teid kaitstakse. Все. Перестаньте быть бдительными. Ärge olge nii tähelepanevad. Перестаньте быть внимательными. Ärge olge nii tundlikud. Перестаньте быть воинами Божьими. Все хорошо. Воинами Божьими. Воинами. Ärge olge Jumala sõjamehed. Kõik on hästi. Это было то время. See oli sellel ajal. Посреди пустыни, посреди сложностей See oli sellel ajal kõrbe ja kõige selle keerulisuse keskel. появлялись лжепророки, Juba ilmusid prohvetid, которые пытались успокоить народ, kes juba hakkasid rahustama rahvast. перевести взгляд на что-то другое. Tahtsid jäljed kuhugi mujale suunata. И они начали искать, говорить о том, что Иисус – это не Бог. Ja hakkasid rääkima, et No Jeesus никогда не ei ole приходил. Jumal. В кого вы верите?
Kellesse me usume? Что делали лжепророки? Mis teevad valeprohvetid? Они приходили к христианам и говорили, в кого вы верите? Nad tulid kristlaste juurde ja ütlesid, kellesse te usute? Во что вы верите? Millesse te usute? Какая твоя вера? Mis on sinu usk? Он не приходил. Он не приходил. Et ta ei tulnud. Ученик говорит, ну мы видели, слышали. Aga nad ütlevad, me nägime ja kuulsime. Все, то вы не то увидели. Te ei näinud seda. И посреди этого апостол Иоанн говорит, Ja selle keskel apostel Johannes, дети, вы от Бога, ta ütleb, lapsed, te olete Jumalast, победили их. võitsite nad. Ибо тот, кто в нас, Ja тот, кто у нас, 4 стих, кто у нас, кем стоит, какой номер? 4. Четвертый. Teie lapsed, kes teis on, Тот, кто в нас, see, kes on teis, больше того, кто в мире. on sellest, kes on suurem sellest, kes on maailmas. И знаете, здесь не написано, что ты какой-то сильный. Siin ei ole kirjutatud, et sina oled. Мы всегда привыкли делать так. Я могу, потому что во мне Иисус Христос. Me teeme tihti nii, et mina võin, sest Jumal on minus. Я все смогу. Ma kõik võin. Я все преодолею, Ma kõik ületan, потому что во мне Христос. sest Kristus on minus. Но апостол Иоанн говорит совсем другое. Aga Johannes Он делает акцент на том, что в вас тот, кто больше. Он победитель. Он может. Он сумеет. Не ты. Tema räägib, see, kes sinus on, see võidab, mitte sina. Потому что в первом случае надежда на тебя. Sest esimeses näites oli lootus sinul endal. Ты уже уверовал в свои силы. Sa juba oled oma võidus kindel ja jõus Ты kindel. уверовал в то, что ты сможешь все преодолеть. Ja sa juba usud, et sa võid kõik ületada. Но апостол Иоанн возвращает нас к тому, чтобы показать, кто может преодолевать. Aga apostel Johannes näitab selle peale, kes on võimas ja От кого мы зависим? kellest me sõltume. Кто наш, кто ведет нас? Кто нас ведет? Kes meid juhib? Мы сами себя ведем по этой жизни, Me ise juhime ennast selles elus. убеждая себя, или Бог идет впереди нас. Ja arvame, et Jumal läheb meie ees. Когда мы даем Ему место. Kui me ei anna talle... Jah, kui arvame, et Jumal läheb teie ees, kui anname Поэтому talle. теперь, когда ты хочешь преодолеть трудности, Ja kui sa tahad nüüd ületada raskused, не говори «я преодолею». ära räägi, et mina ületan. При чем тут ты? Millest sina siin oled? Ибо тот, кто в вас, Aga see, больше того, кто в мире. kes on teis, on suurem kui see, kes on. Он победитель, Ja tema on võitja. Он наш Господь, Tema on meie Jumal. и мы зависим от Него. Ja meie sõltume temast. Поэтому, что бы ни происходило, Ja seepärast üldse, mis ka ei toimuks, если люди вокруг нас теряют надежду, kui meie ümber inimesed kaotavad lootuse, то Он в нас может дать надежду всем. aga see, kes meis on, võib anda Не мы, lootuse. Mitte meie. Он в нас. See, kes on meis, see võib anda. Это важное отличие. See on suur erinevus. Он может делать. Tema võib. Пусть вас Бог благословит. Las Jumal meid õnnistab. Amen. 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 Спасибо переводчику. Спасибо. Teie lapsed olete Jumalast, sest suurem on see, kes on teie sees, amen, kui see, kes on maailmas. Suurem on meie sees, suurem on minu sees. Pane näpp enda peale, ütle, ma olen Jumalast. Ma olen tema oma. Ja suurem on see, kes on minu sees, kui see, kes on maailmas. Amen. Pane korra oma silmad kinni, ütle seda uuesti. Suurem on see. Amen. Nüüd vaata lihtsalt oma mõtetes kõigi oma olukordade peale, läbiminemiste, läbielamiste peale või käesoleva olukorra peale ja ütle seda, vaadates sellele kõigele, ütle sellepärast, et need olukorrad räägivad, need raskused, need väljakutsed räägivad sinu ellu midagi. Aga ütle neile, suurem on see. Suurem on see.
okei, halleluuja, tuli tagasi. Tänu Jeesusele. Aitäh sulle, Sergei. Väga hea julgustav sõna. Aitäh sulle. Ole sa väga õnnistatud. Me teeme midagi. Me lähme siin, me lähme kohe armulauale ja Sergei, tule, ole mulle siin abiks praegu ja tõuseme koos üles. Ülistusgrupp. Kas teil on ülistusgrupp? Девочки. Группа прославления. Ahah. Midagi sedasi ülistuses, selline paklanienie, mingi selline rahulik, mingi ülistuse laul. Võt ükstapuha, lihtsalt tehke täiesti nii kui tunnete ukraina keeles, vene keeles, eesti keeles, kuidas te tahate. Amen. Tänu sulle, Isa taevas. Tänu sulle, Jeesus. Ma annan sulle selle. Я возьму этот. Не, сейчас этот, потом, если этот. Aitäh sulle, Isa taevas. Täname sind selle kalli ohvri ees, mille sa tõid meie eest Golgata ristil. Aitäh sulle, Jeesus. Sa lasid oma ihu murda. Sa andsid oma elu, et meil võiks olla elu ja olla seda igavesti ja igavene. Isa taevas, me oleme tänulikud. Ja täna nii, nagu see rõhuasetus oli ka. Mitte lihtsalt see, mina suudan, vaid issand, sina minus suudad. Ja sa ütled oma sõnas meile ka, et kui te sööte minu ihu ja joote minu verd, siis te elate minu kaudu. Isa taevas, las see sõna saada reaalsuseks ja tõelisuseks täna meie sees. Me palume seda, Isa Jeesuse nimel, püha vaim, tule meie üle ja tee see reaalsuseks ja tõelisuseks meie sees. Et mitte enam mina, vaid Jeesus minu sees. Et tema suudab, et tema võib, et temal on kõik vägi, temal on kõik tarkus. Amen. Ja ma ei ole enam üksinda. Ma olen koos temaga. Isa taevas, ja täna, kui ma tulen sellesse paika ja võtan osa sellest, ma tuletan seda meelde, et Jeesus, sina oled minus suurem kui see, kes on maailmas. Ja ma ei pea mitte midagi kartma. Amen. Ma võin loota täielikult sinu peale. Ja ma tean, et ma ei jää häbisse. Aitäh sulle, issand, sinu ihu ja sinu vere eest. Amen. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты даровал нам жизнь вечную во Христе Иисусе, в Твоем Сыне. И мы молимся, Господь, чтобы, принимая этот сок, это вино, Господь, это кровь Твоя, которую, Господь, Ты пролил за нас, мы делаем это Твое воспоминание. И мы, Господь, действительно хотим, чтобы Твоя жизнь, Твоя, Господь, полнота наполнила нас. Мы хотим присоединиться, Господь, к тому, чтобы Ты наполнил нас, Боже, через это. Мы благодарим Тебя за освящение, за праведность, которую Ты приносишь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты живешь в наших жизнях, что Ты преображаешь нас, Ты меняешь нас, Господь. Мы благодарим Тебя за это время, благодарим Тебя за это время хлебопреломления, когда мы сможем, Господь, действительно пережить Твое присутствие, пережить Твою близость, Господь. Мы смогли бы, Господь, впитать в себя то, что Ты оставил для нас, Господь, во имя Иисуса. Благослови сегодня, Господь, Твой народ. Благослови, Господь, каждого во имя Иисуса. Мы так благодарны Тебе, Боже. Мы благодарны Тебе за освящение, за праведность и благость, которую Ты оставляешь, и за неиссякаемую надежду, Господь, на Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.